Yes, nibyo namakuru agezweho namakuru kandi yihutirwa cyane ngo ayikazeho tubana umunsi ku munsi mu makuru yihutirwa abagezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imirwano ikomeye cyane iruguza igisirikare cya MA23 ndetse urukurwana uyu mutwe wa MA23 ni igisirikare cya leta ya Congo, abarundi, abacancuro ndetse n'izindi ngabo zirimo FDLR na Wazalendo. Kwarisi ikomeye cyane ngari igisirikare cya leta ya Congo inaniwe gukomeza kugenda kwidefanda ndetse no kwihagarara muri iyi mirwano. Ubu tuvugana igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'itangazo ryihutirwa risohowe n'igisirikare cya MA23. Benshi bari bazi ko MA23 ihangayikishijwe no kugerageza gushinga Kivu Republic, leta yigenga, maze bikaza gucuriraho. Nyamara General Makenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo za MA23, yongeye kuba yibutsa abasirikare bizi ntare za Sarambwe ko gahunda ari Kinshasa. Itangazo ryihutirwa cyane ry'ingabo za MA23 zoherezwa muri operasiyo zikomeye cyane za Kinshasa mu nkengero, dore ko ngo inzira nyabagendwa zamaze kugenda ziboneka. Ubutasi bwa MA23 bwamaze gucengera mu bice by'ingenzi cyane iganjemo inzira zerekeza hariya Kinshasa. N'urugendo rusa naho atari rugufiya cyane, ariko nzira Makenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo, yamaze kuvuga neza ko igisirikare cye cyamaze kubona ibikoresho bihagize, abasirikare bafite effectif ihagije ku buryo nta kibazo bakigira cy'abasirikare bakeya, ndetse bisa naho bamaze gukora training zihagije zityaye cyane. Mapu zirahari zahagomba kunyurwa ndetse bisa naho nta uzabitambika. Ibi rero bise bitera ubwo Kinshasa ubwirinzi burongerwa, ariko benshi bavuga neza ko bisa naho bidahagije kuko Kisekedi yamaze kugenda ashwana na bamwe mu bamushinzwe, ndetse itsinda rikomeye cyane rya garde presidentielle ry'abajepe bivugwa neza ko ari kumvikanamo bombori bamwe batavuga rumwe na Kisekedi bitewe n'imyanzuro imwe n'imwe bari gufatishwa, ndetse ibi byose byamaze gutera ubwoba abaherereye Kinshasa. Ibi ndabikubwira kandi ndabifite uko operasiyo yatangiye, ese baraza kunyura abasore b'intare za Sarambwe bitwaje ibihe bikoresho, ndetse ko bivugwa neza ko n'ibijyanye n'ikirere bafite ubwirinzi budasanzwe, amadrone. Ibi byose ndabikubwira cyane. Intare za Sarambwe zarakaye zifashe umwanzuro wo kwerekeza hafi na Kinshasa kugira ngo zinagabanye n'igitutu zashyirwagaho n'izi ngabo za leta ya Congo mu mijyi nka Baraka ndetse n'ahandi na za Warikare, kugira ngo imbaraga z'igisirikare cya leta ya Congo zize kugenda zicangagurwamo, maze MA23 ikomeze kugenda ibagabaho ibitero shuma. Bisa nkaho MA23 umugambi umaranye iminsi kuko si ubwa mbere bivuzwe ubwo General Makenga Emmanuel habaga isozwa ry'amasomo ya gisirikare mu kigo cya gisirikare cya Canzu ndetse n'ahandi na za Rumangabo n'ahandi. Abasirikare bose bagiye babwirwa ko gahunda ari gukoraho leta ya Waginga, nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abyivugira. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zijya mu ngambi, ibi ndabikubwira, ariko kandi ndakubwira neza ko igitutu nanone kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Vice Ndayishimiye ukomeje gukora amakosa abirashinjwa n'igisirikare cye, by'umwihariko bo mu nzego nkuru za gisirikare. Iri kosa rya mbere ndetse yakomeje kwinangiraho kongera abasirikare kuri ubutaka bwa Congo. Abarundi barabifata nko gukoresha igisirikare cy'igihugu mu buryo busa naho budasobanutse. Abarundi bavuga neza ko nta kintu na kimwe MA23 igeze igaragaza nk'ikimenyetso ko yashakaga gutera Burundi, kandi bagaragaza neza ko Red Tabara itari buturuke ku butaka bw'u Burundi kuko iherereye hariya, itari buturuke ku butaka bwa Congo kuko iherereye mu ishyamba rya Kibira. Ibi bitari gutuma ingabo z'u Burundi zijya gushirira muri imirwano. Ikindi umugabo ashinjwa no gukoresha inyungu akuramo muri gahunda ze bwite, maze abasirikare bavuye kuri ubutaka ntibaze kugira agashimwe, dore ko baje basa n'abahamutse nyuma y'ibyo babonye n'impfu za bagenzi babo, kandi ntihagire na gato yakajya mu isanduku ya gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda bituma igitutu cyose kijya kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ibibaye bituma uyu mugabo ashobora kutagirirwa icyizere mu matora ari gutegurwa kuri uyu muri iki gihugu cy'u Burundi, kuri uyu mukuru w'igihugu nyine wamaze kugenda arakarirwa bamwijundika, ndetse nawe akabashinja kugerageza kumutega imitego ngo yatuma atongera kuba yicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu ku butaka bw'u Burundi.
nibyo koko reka duhere kuri izi nkuru zikomeye cyane za operasiyo karabutaka z'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zamaze gutangira urugendo bivugwa neza ko nk'uko byatangajwe na Makenga Emmanuel ni urugendo rukomeye cyane rwo gukora za operasiyo karabutaka. Abasirikare barenga ibihumbi 16 nibo bagomba kugenda ku raundi ya mbere, bakaza kugenda bagerageza kuburizamo imigambi ya Kinshasa ndetse no kugaba ibitero shuma ku mujyi wa Kinshasa. Abasore b'intare za Sarambwe bamaze kubona inzira ndetse na mapu y'ibyo bazifashisha nk'ibikoresho nabyo birahari, amadrones ndetse n'intwaro, ibimodoka by'intambara, ndetse bisa naho bamaze guca inzira. Ariko kandi benshi baribaza niba 23 yari umugambi wo kwigarurira Kinshasa. Bamwe bakemeza neza ko atari gahunda yo guhita bafata umujyi wa Kinshasa, ahubwo ari ukuwegera kugira ngo bakomeze kugenda baneka bakurura amakuru ndetse na muvoma iri kubera muri uyu mujyi. Aba basore kandi bamaze guhabwa motivation ikomeye cyane n'umugaba mukuru w'izi ngabo, wamaze kuvuga neza ko ibitero bikomeye cyane biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Congo bikoresheje indege ndetse n'ibindi bitero biri gupangwa kwerekeza za Minembwe. Ibi byose bitazakunda kuko bamaze gutanga umwitangirizwa bakajya kubiburizamo nyuma y'uko abaturage bo mu Minembwe bendaga gushira n'ibitero bikomeye cyane bya drones ndetse n'ibindi bitero bikoreshejwe n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Bisa nkaho abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo umugambi wabo ari uwo kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice 23 kontrolora, by'umwihariko duhereye hano muri Kivu y'Amajyepfo aho 23 irimo irategurira izi operasiyo zose zo kwerekeza Kinshasa. Basa naho bishimye ndetse bagaragaza urukundo, ariko ubu tuvugana bisa nkaho bari Kinshasa ubwo bwamaze kubataha nyuma yo kwakira iyi nkuru kandi badafite icyo bagiye gukoraho uretse kwitegura guhangana. Ntabwo bafite ubushobozi bwo kuburizamo ibi bitero kuko intare za Sarambwe zamaze kugaragaza uburyo bushya bw'imirwanire ndetse n'ibikoresho bishya n'abasirikare bashyashya bamaze iminsi ku matraining atandukanye mu myitozo ikakaye gikomando ndetse n'abandi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zaba zamaze gufata umuhanda werekeza za Kinshasa ku bwirinzi bukomeye cyane, ndetse abakomando benshi bagiye imbere bamaze gupanwa bagenda berekana ko inzira ari nyabagendwa. Intare za Sarambwe rero zamaze kwambarira urugamba abasore n'inkumi, uburenganzira bwabo bakomeje kugenda baburwanaho. Nta kabuza ko ibima 23 iri gutegura izabigeraho, maze abaturage batuye muri izi Kivu zombi, aba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bakemererwa kugira uburenganzira ku butaka bwabo bwa kavukire. Ni inkuru igezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Congo ndetse na leta ya Congo muri rusange bari bafite umugambi wo kuba bafasha ndetse bagakorana bya hafi na Jarike Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Aba rero bari barapanze umupangu hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Congo. Uyu muhungu wa Habyarimana, Jarike Habyarimana, uyu yahamagawe inshuro zirenga 16 ndetse bikavugwa neza ko yakoze inama zitandukanye ndetse akazikorera Kinshasa hamwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho yajyagayo mu ibanga rikomeye cyane. Aba bose umugambi wabo wari uwo gushinga igisirikare ndetse bagashinga igisirikare binyuze muri uyu muhungu wa Habyarimana nyine, aho yagombaga ngo kuba ari uyoboye iki gisirikare ndetse ngo kizaza gukuraho ubutegetsi, maze uyu muhungu akazasimbura perezida w'u Rwanda ndetse ngo habayeho imirwano. Ibi nibyo Tshisekedi yashukaga ndetse akoresheje amagambo aremereye cyane, akaza kwifashisha na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwereka ko bamushyigikiye. Ariko se bigenze bite ko bamaze gushwana ku buryo bukomeye cyane? Biravugwa neza ko Jarike Habyarimana yari yemerewe akayabo k'amadolari ndetse akemererwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse abarundi bo bari abajyanama, dore ko bo kubijyanye n'ubushobozi bisa naho nabo bagifashwa n'igihugu cya Congo kugira ngo bohereze abasirikare kuri ubutaka bwa Congo guhangana na 23. Akayabo rero k'amadolari biravugwa neza ko kari kamaze kwemerwa ndetse kari kamaze kugenda gasinywa, ndetse aya mbere Jarike Habyarimana yari yamaze kuyafata. Aya yari amafaranga yo kugira ngo ajye yifashisha muri diplomasi ndetse n'ibindi bikorwa ndetse n'amanama azajya kurana n'abashinzwe igisirikare cye n'ibindi. Ibi Tshisekedi akabikora mu nyungu zo kugira ngo azamufashe gutera u Rwanda, ariko kandi bikaza kuba byakorwa mu izina rya Jarike Habyarimana bidakozwe mu izina ry'igihugu cya Congo.
amakuru avuga neza ko rero nyuma y'ibiganiro biri kubera mu Busuwisi aho MA23 ikomeje kugenda iganira n'igisirikare cya leta ya Congo ngo babe bareba uko basoza iyi ntambara nubwo byagoranye. Amakuru avuga neza ko imyanzuro iri kugenda ifatwa iri kugenda isa naho ifavoreza MA23 kuguma muri ibi bice ndetse bikazagora Jarike Habyarimana ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo gushinga ndetse bagakora training wing yizi ngabo nkuko bari babipanze aho yagombaga kuba mu bice bya Minembwe ndetse n'ibindi bice birimo abanyamurenge ibice bigari cyane na za Mikenke aho n'inkengero zaho ndetse nkuko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko ibice byose by'umurenge byari byamaze kwemererwa izi ngabo. Bivugwa neza ko uyu Jarike Habyarimana azifatanyije na Kayumba Nyamwasa. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu nyuma yo kubona ko amahanga adashyigikiye na gato ya MA23 yameneshwa kandi ari abakongomani, byamaze kugaragara neza ko Tshisekedi ndetse n'uyu muhungu wa Habyarimana bamaze kubona neza ko imigambi yabo yamaze gupfuba aho bari kuzanyuza ingabo ndetse bakashyira ibirindiro bikomeye cyane bisa naho byamaze kugenda bigaragara neza ko bitagikunze. Abanyamurenge nabo bakomeje gukomeza igisirikare cyabo cya Rwirwaneho, bakomeje guhangana n'uburenganzira bwabo. Benshi bakundaga kwibaza impamvu ibitero bya Skoy ndetse n'izindi kajugujugu n'amadrone bigamije kurimbura imurenge bikomeza kwibasira iki gice. Benshi bakibaza icyo abanyamurenge bamaze kugenda bacumura ku gihugu cya Congo ndetse n'Uburundi. Benshi ntabwo bigeze bamenya ukuri ko iki gice abanyamurenge batuyemo cyari cyamaze gupangirwa gushyiramo ingabo ndetse gushyirwamo ingabo nyine zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akaba ariho zijya zikorera imyitozo, akaba ariho kandi zizajya zikorera buri kimwe cyose, bakagira ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za P5, hakaba training wing, hakaba ibindi bikorwa bitandukanye, ari naho izi ngabo ngo zizambukira ziza gutera u Rwanda. Ibi rero bisa naho byamaze gupfuba ndetse byamaze kubapfana kuko amahanga ntabwo yakemera ko MA23 na Rwirwaneho bava muri ibi bice nkuko amasezerano arimo arabivuga kugeza ubu, ahubwo bari kugenda bareba uko amahoro yagaruka buri wese akaba yaguma mu gice aherereyemo. Ibi rero byatumye gushwana ndetse no kutumvikana bikomeye cyane, aho Jarike Habyarimana yagombaga kwakira indi payment birangira atayibonye, nyamara Tshisekedi impamvu atabikoze nuko yamaze kubona neza ko imigambi yabo ishobora kuza gupfuba nyuma yuko ahari kuzakirwa izi ngabo, ahubwo hakomeje kugenda hashyirwa defense zikomeye cyane za Rwirwaneho ndetse na MA23. Ibyo kurimbura abanyamurenge nabyo bikaba bikomeje kugenda bimuteza ibibazo. Amakuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bose bari baramaze guhabwa amakuru ko hari abazifashishwa ndetse kugira ngo iki gisirikare cya P5 gikomere ndetse n'imyitozo yari yaratangiye. Ibi rero byazambye harimo kutumvikana ndetse no gutangira kumenana amabanga hagati ya Jarike Habyarimana ndetse na Tshisekedi. Ibintu byazambye, ibintu bimeze nabi cyane, ariko kandi ndakubwira neza ko nanone iyi nkuru dukomeza kuyikurikirana zamaze kubyara amahari. Ariko nanone igisirikare cya FDLR amakuru aravuga neza ko hishwe abagera kuri 18 mu bice by'inkengero za Uvira ndetse no mu bice MA23 ikomeze kugenda ihanganamo na FDLR Kisangani hapfuye abandi 20. Ni inkuru zemeza neza ko MA23 ikomeze kugenda igerageza kuburizamo ndetse no guhagarika iki gisirikare cya FDLR gikomeje kugenda gifatikanya na FARDC. Ni imirwano iri kubera mu bice bitandukanye, ariko aho turi kwibanda cyane ni hano muri Kivu y'Amajyepfo aho MA23 iri kuba ihangana n'ibisirikare bigera kuri 6 nkuko amakuru agenda bigaragaza. Ubwo harimo Wazalendo, ingabo z'Abarundi, ingabo za Tanzania, FARDC, akabamo FDLR ndetse n'abandi bacancuro benshi cyane baje gutanga umusada kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24 by'umwihariko muri karitsiye zibarizwa mu mukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa ni nko kuba
kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? MA23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi by'umwihariko mu nzego za gisirikare bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo yo kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Uganda avuga neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira Ububirigi burebe uko bwamufasha kubwirinzi bw'ikirere cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi wafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya. Ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa n'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubu bwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane, umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafite mu inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nkaho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Congo MA23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na MA23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Congo by'umwihariko umutwe wa FCM MA23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi bubangamiye mu bikorwa
byabo bya gisirikare nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ziri gucicikana Bujumbura na Gitega ni inkuru mbi cyane zibabaje, ariko twagira mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bikaza kuba akarusho cyane, byagera mu baturage bagakomeza kuvuga neza ko igihugu cyabo kisanze mu ntambara, batazi aho yaturutse, batazi uwayitangije, ndetse bagakomeza kwibaza impamvu igisirikare ndetse n'ubuyobozi bwacyo ndetse n'umukuru w'igihugu bafata umwanzuro wo kohereza aba basirikare bakomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Congo, ndetse aho bivuga neza ko bagiye gutanga umusada. Iyi ni inkuru ikomeye iteye ubwoba, bishobora kuza kugira impact, ingaruka mbi cyane ku butegetsi bwa perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ukomeje kugaragaza neza ko azagwa inyuma ya best friend we Kisekedi nk'uko abyivugira, ariko benshi batangiye gukoresha terime zivuga ko akwiye kumugwa inyuma wenyine, ariko uru rubyiruko, aba basore n'inkumi ari kohera ku butaka bwa Congo mu mirwano bakaza kugenda barekurwa, ndetse bakaza kubohorwa bakagira ubwigenge, maze bakaza gukurwa muri iyi ntambara mu by'ukuri bari kurwana idafite igisobanuro ku gihugu cyabo. Ni ibintu bikomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi we yavugaga neza ko ataturana na MA23, ndetse ko uyu mujyi wa Uvira atifuza kubona mwizi nyeshyamba, nyamara bamwibutsa neza ko ubu ari ubutaka bwabo. Izi ngabo za MA23 zitigeze zigaragaza intention n'imwe yo kwambuka umupaka mu gihe bari bafitiye umujyi, bakibaza impamvu yari yose ishobora gutuma yafata uyu mwanzuro wo kohera izi ngabo, nyamara n'ubundi zitari kugira igikomeye zitanga kuko kondisiyo ziri kurwaniramo, ndetse bisa nkaho bitaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru rero ababaje ndetse yaje guca imigongo ya benshi, by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi, dore ko abo mu gisirikare cya leta ya Congo bo bisa naho ntacyo byari bibabwiye na gitoya. Amakuru aremeza neza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, nibura ibirometero bitanarenze 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, aho igisirikare cya MA23 cyarwanye inkundura kirwana umuhenerezo n'ingabo z'u Burundi. Abasirikare ba MA23 bivugwa neza ko hari abakomeretse ndetse 2 bapfuye, ariko umubare w'abasirikare b'u Burundi bapfuye bararenga 52 niyo mirambo yagaragaye. Abafashwe ari bazima bivugwa neza ko bashobora kuba ari 4, ariko igitunguranye hagaragayemo n'umwe mu bagore ndetse cyangwa se umukobwa nk'uko byagaragaye nawe wafatiwe muri aba. Ibi rero biraza gusobanura iki? Urugamba rwakomeye cyane, imbohe z'intambara ziri kongera gufatwa, ariko se kuki leta y'u Burundi ikomeje nayo gukora ibi ngibi mu gihe benshi bavuga neza ko bitakabaye ari uko biri kugenda? Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri kirimo kiragaragaza imbaraga izo arizo zose muri uru rugamba kugira ngo babe barutsinda, ariko bikarushaho kugenda bigorana. Igisirikare cy'u Burundi kandi gikomeje kugerageza guhabwa ibishoboka byose kuri iyi nshuro, noneho ngo kibe cyakitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko baba bari gufatikanya yaribo igisirikare cya leta ya Congo baragishinja ko kidakomeje kubaseriye muri uru rugamba. Ikigaragara cyo nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje gutererana ingabo z'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyongeye gusa naho gikubitirwa muri ibi bice ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo gitereranye izi ngabo z'u Burundi, ndetse bikaza kurangira arizo zihasize ubuzima nyamwinshi. Abasirikare bafashwe, amakuru avuga neza ko baje kuvuga byinshi cyane, ariko bavuze na kari murori mu gahinda kenshi ndetse amarira azenga mu maso. Aba basirikare babwiyemo MA23 agahinda kabo ndetse n'ikibari ku mutima, ariko nta santima ziri muri uru rugamba. Benshi babwiye MA23 ko abangaba igomba kubahana, ndetse ku buryo bose baza kuba isomo rya bagenzi babo, ariko nanone MA23 yo ikavuga neza ko abayafashe ari bazima, nta mpamvu yo kuza kubica. Irabagira imbohe z'intambara, ikomeze babaza amakuru mu bijyanye n'ibyo bateguraga ndetse n'imikorere y'iki gisirikare cyabo kugira
kugeza igihe hazabaho ikimeze nk'aho ari uguhererekanya imbohe z'intambara, nubwo benshi bemeza neza ko M23 ibyakomeje kubitera utwatsi byo kuba yafata abasirikare bose b'u Burundi yacakiriye ku rugamba ngo ibohereze gutyo gusa nk'aho nta cyabaye, mu gihe mu gitondo buzacya aribo bongera kugarurwa kuri uru rugamba. Perezida w'igihugu cy'u Burundi izi nkuru zose ari kuzakira, benshi bakavuga neza ko asa n'uwabuze icyo azivugaho ndetse n'icyo akora, ahubwo bivugwa neza ko General Prime Niyongabo ari we uri guhatwa ibibazo, kandi bivugwa ko aba atagize uruhare mu kohereza aba basirikare kuri ubu butaka bwa leta ya Congo. Ibintu ntabwo byoroshye na gato. Igisirikare cya leta ya Congo gikomeje kugenda kigaragarizwa ibimeze nk'aho ari urwango rukomeye cyane hagati yabo n'abarundi, kuko abarundi barabashinja kubatererana, kandi nibyo urugamba rurimo ruragira hashyushye ahakomeye cyane, maze ingabo za leta ya Congo zigafata umwanzuro wo kubivamo zikirukankira ibyo benshi bafata nk'ubugwari, ubunebwe ndetse busa naho ari ubwo ku rwego rwo hejuru. Ni inkuru iteye agahinda ndetse ni inkuru ibabaje cyane. Ahangaha benshi baremeza neza ko ingabo z'u Burundi zakoze mahajabu ku buryo bukomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane ndetse n'ibyaha bikomeye cyane ingabo z'u Burundi zongeye gukorera kuri ubutaka bwa Congo, ibintu bisa nkaho mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ibi bintu biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu bisa nkaho byabaje benshi cyane, ariko byagera ku banyamurenge aho baherereye ku isi hose, dore ko no ku butaka bw'u Burundi hari abariyo, aba bakomeje kugenda baririra mu nzu ndetse agahinda karabashengura. Abishwe batwitswe baborogaga basaba imbabazi batakamba, mu by'ukuri nta cyaha na kimwe bashinjwaga, uretse ko ingabo z'u Burundi zumvishe zishaka kubatwika, ndetse ibintu byabaye na wazarendo zihari ndetse n'abasirikare babiri b'igisirikare cya leta ya Congo nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi byabereye neza hafi na Puezero nk'uko bitangazwa, ariko nanone bifatwa nk'igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cyo kuza kwica abaturage badafite intwaro badahanganye nawe mu rugamba. Ibindi byaha by'intambara bikomeye cyane byamaze kugenda bigerekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, ukomeje kuba yakohera ingabo ze kuri ubu butaka zikifatikanya n'imwe mu mitwe y'iterabwoba harimo FDLR ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zikora ibyaha bitandukanye kuri ubu butaka. Ni inkuru rero zibabaje benshi cyane, ariko nubwo bimeze bityo ubu ntabwo twatinya kuvuga neza ko twirwaneho ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro ihangana n'izi ngabo z'u Burundi. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi nibi zakoze ari ukubikoreshwa n'ikimwaro, kuko bigaragara neza ko zatsinzwe mu bice bitandukanye ndetse zigakomeza kugenda zizerera ndetse zomongana, bisa nkaho zidagifite groupe yaho zibarizwa cyangwa se barracks, aho bagomba kuba bari mu kampu kugira ngo babe bikusanya ndetse bategurire ibindi bitero. Mu gukomeza kuzerera ndetse basa naho badafite aho berekera, bagenda biyenza ku mwisi n'umugenzi, bivugwa neza ko ariho bahuriye n'aba abaturage bahise basabwa ibyangombwa byabo, kuko n'ubundi byagaragaraga ko bari kwerekeza mu bice by'abanyamurenge. Aba rero bahise babagirira nabi, ndetse ibintu no kubivuga bisa naho biteye agahinda ndetse bibabaje cyane. Ibyaha by'intambara bikomeje kugenda bikorwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Congo mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri ibi bice ho bikomeje kugenda bihumira ku marari. Ibice bitandukanye by'inkengero za Uvira hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane, nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amasasu bivuga neza ko ari kuraswa hagati ya wazarendo ndetse na twirwaneho MRDP. Kagaragara neza ko umujyi wa Uvira utari mu kangaratete nk'uko byari bimeze mu minsi itatu ishize, ariko nanone benshi bamaze kwemeza neza ko ibyo M23 ikomeje kugenda ikora bisa naho ari ukwigiza intwari imbere, bishobora kuba biri gutanga ubutumwa bukomeye cyane, yaba hano muri Purene ndetse n'ibindi bice. Amakuru aragaragaza neza ko ingabo za M23 zitigeze zijya kure na gatoya, kuko zakomeje gucungira hafi biri kuba kuri ubutaka bwa Congo, by'umwihariko muri ibice byegereye umujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi ari nyinshi ndetse zikomeje kugenda zikora ibimeze nkaho ari amakosa akomeye cyane. Reka twambuke tujye ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda ahura
n'ibibazo bikomeye cyane, imitego ari gutega uyu mugabo. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko kugira ngo yamamazwe ndetse aze kugera ku ntego zo kuba umukuru w'igihugu muri ubu buryo bisa naho bigoye. Abarundi benshi cyane basa naho bagaragaza ko barakariye uyu mukuru w'igihugu cyabo bitewe n'uko ubu tuvugana abarundi baravuga neza ko inzara inuma, inzara ivuza ubuhuha, nyamara igihugu cyabo cyarishoye kigashora imwe mu mitungo ndetse n'ibyari gufasha abaturage kuba bameze neza mu bijyanye n'intambara. Abarundi barashinja perezida w'igihugu cyabo ko yishuye mu ntambara yatumye bagira krize ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Congo barahuzuye muri iyi mirwano. Ibi byose bakomeza kugenda babyegekaho perezida w'iki gihugu nyine cy'u Burundi, kuko niwe wagiye utanga itegeko ryo kohereza aba basirikare. Ibindi bakagenda babimwegekaho bavuga neza ko n'ubundi muri iyi manda irangiye nta kintu kizima yabakoreye uretse kohereza abasirikare be cyangwa se abasirikare b'iki gihugu mu mirwano idafite aho ihuriye n'igihugu cyabo. Ibintu bavuga neza ko byabababaje cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko agahinda ari kose, ndetse bakomeje kugenda Abarundi basa n'abavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu rwose ibyo kuba yakongera kukiyobora yari akwiye kuzibukira. Ariko benshi baravuga neza ko n'ubundi Uburundi iterambere ryabwo rigenda gake gake ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, uretse na Tshisekedi witwaza neza ko ngo ari mu ntambara, akavuga neza ko ari byo bituma adakora ibikorwa remezo, nyamara akabazwa impamvu n'ibice bitarimo intambara, kuko Congo nini ni igice kirimo intambara, ni igice gitoya gikomeje nabyo kugenda bitagaragaramo ibikorwa by'iterambere. Ibi byose bigakomeza kugenda bicanga abakongomani n'abarundi. Ni nk'uko rero bakomeje kugenda bashinja perezida wabo ko iterambere ryabo rigenda bigura intege. Kivu Republic ni leta bivugwa neza ko igomba kuba leta ya MA23 igomba kujya ikora ibikorwa bitandukanye bikorwa n'ibihugu nk'uko bigenda bigaragara. Aba baturage bo muri Kivu zombi ni ukuvuga ngo ni Kivu y'Amajyepfo, hano za Uvira, ibice bitandukanye bya Bukavu, ndetse kuzenguruka ibice byose biri muri Kivu nyine y'Amajyepfo kuzamuka ukajya muri Kivu y'Amajyaruguru, uhereye za Goma kuzamuka, za Minova, za Masisi uzamuka, za Nturo, za Kirorirwe n'ahandi hose kugera ibice byose bihana imbibi n'igihugu cy'Ubugande. Ubu tuvugana rero bisa nkaho amarenga yatangiye gucibwa na Joseph Kabila Kabange. Uyu kandi agashimangira neza ko Tshisekedi abaturage be bamaze kugaragaza neza ko nawe batishimiye ibyo akomeza kugenda akora. Abaturage bo ku butaka bwa Congo uretse n'abaherereye mu bice bya Kivu baravuga neza ko batishimiye uko babayeho, kuko bisa naho nta gishya, nta terambere mu gihe igihugu cyabo cyuzuyemo iby'agaciro gakomeye cyane. Ibigerageza kugenda bikoreshwa bisa naho bikoreshwa mu nyungu za perezida ndetse n'umuryango we ndetse n'akazu nk'uko bivugwa, ndetse aba hafi ye kandi nabo bakomeza kugenda bigwizaho imitungo, abaturage bagakomeza kugenda basigingira. Ubu tuvugana kabone ni Kinshasa mu murwa mukuru haracyagaragara imihanda idakoze, haragaragara ibisa naho ari umwanda udasanzwe. Abaturage bakavuga neza ko nta terambere, amashuri asa n'amaze igihe kinini cyane nta kuvugururwa, ibitaro nuko. Ibi biri gutuma uyu mukuru w'igihugu cya Congo akomeza kujya ku gitutu, maze abakomeza gushyira akabaraga mu bijyanye no kubaka leta nshya ya Kivu Republic cyangwa se ya Volcano Republic nk'uko benshi nabo bagenda babivuga, bikomeza kugenda bishyirwamo imbaraga. Igikomeza kugenda gitera Tshisekedi gutakarizwa icyizere ni iki ngiki. Amakuru agaragaza neza ko Tshisekedi ibyo akora n'ingabo ze byamaze kugenda bimenyekana, birimo ibikorwa bya gisirikare bigenda bikorwa n'ingabo ze, ariko bikaba ibikorwa bibi cyane ku baturage, birimo kubasahura, kubica, kubarasamo amabombe bakoresheje za drone, ibyabaye Rubaya, ibyabaye Minembwe, ibyabaye Masisi n'ibindi bice bitandukanye. Benshi bakemeza neza ko kuri kwamaze kujya hanze. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi bose bamaze kumenya ko ingabo za leta ya Congo FARDC zifatikanyije n'abarundi ndetse na wazarenda rero bakomeza kugenda batoteza bashyira ku nkeke bashaka kurimbura bamwe mu baturage bo kuri ubutaka bwa Congo. Ibikomeza kugenda bihama 23 amahirwe yuko amahanga yamaze kugenda yumva, ndetse hashobora kuza kuba ikimeze nkaho ari igitangaza. Gusa kuri ubu Leta z'Ubumwe za Amerika yo yongeye kuvuga neza ko bijyanye n'amabuye y'agaciro ya za Rubaya ishobora kuza kubyinjiramo cyane, maze igakorana namwe mu makampani akomeye cyane
asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Kuri ubu ikijyanye n'amabuye y'agaciro ya rubaya higanjemo abashinwa nibo bakorana na MA23. Bivugwa ko amabuye y'agaciro aturuka muri ibi bice MA23 ariyo igurisha ikifashisha mu bikorwa bitandukanye birimo imihanda ndetse n'ibindi ikomeje kugenda ikorera abaturage bo ku butaka bwa Kongo mu bice yamaze kugenda yigarurira. Ubu tuvugana ibiturika bikomeje kugenda byumvikana mu bice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda habisibaniro, aho ingabo z'abarundi zikomeje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo kugerageza kwinjira Minembwe maze ngo bamenesha abaturage bahatuye bahashire maze bahashyira ibirindiro bikomeye ngo by'ingabo zabo nk'uko benshi bagiye babyemeza. Abaturage b'abanyamurenge bagiye batabaza. Imyaka ibaye myinshi cyane amahanga asa naho yanze kubumva kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gushinga igisirikare MLDP kwirwaneho gikomeje kugenda gifatikanya na MA23 kugira ngo basevinge ubuzima bwabo ndetse bakomeze kurwana kuri gakondo yabo. Kugeza kuri ubu baribaza impamvu abarundi baje kubatera kuri gakondo yabo. Ibikomeza kugenda bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuzisanga mu bihano bikomeye cyane. MA23 nayo ikabikomeje kugenda igerageza gukora ibishoboka byose ngo hashyirweho imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire maze bw'ibihugu runaka kugira ngo iyi Kivu Republic ibe yakemezwa maze leta ya Kongo isigare yigenga. Maze aba baturage Tshisekedi avuga neza ko atarabo ku butaka bwa Kongo abarekere ibice byabo. Ibi ariko Tshisekedi yabyumvishe benshi bavuga neza ko ari kimwe mu bimubabaza kuko atifuza gutakaza ibi bice byiganjemo ibibarizwamo bimwe by'agaciro byo kuri ubutaka bwa leta ya Kongo. Ubu tuvugana rero benshi baribaza ibyo Joseph Kabila Kabange yakomeje kugenda acamwa amarenga agaragaza filozofi ndetse na MA23 isa nayo yamaze gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'urugamba ariko ikarenzaho no kubatsinda mu bijyanye na politiki na dipromacy bisa nkaho ari byo byarangije Tshisekedi akaba atakigirirwa icyizere kugeza kuri ubu ngubu. Puezero niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma yuko aha Puezero higaruriwe n'ingabo za MA23 hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero. No operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira ndetse n'izagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantre ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare n'igisirikare cya leta ya Kongo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice. Ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane MA23 na twirwanaho bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye ndetse nubwo byagaragaye ko aba basirikare bafite ikimeze nkaho bagenzwa n'ubujura kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi ndetse namwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye MA23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero. Ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa. Abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho, hari abari bafite n'amatungo magufiya benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage. MA23 kimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi bice nyuma yuko zirukanwe Puezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na twirwanaho bahise bategura operasiyo karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya ndetse bigasa nkaho MA23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nkaho izi ngabo z'abarundi
z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za MA23. Ni nayo mpamvu MA23 nayo itari kubababarira na gato yaho iri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi muri teritwari ya Fizi, ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane MA23 n'abarundi, bisa nkaho rutari buze koroha. Ubu tuvugana MA23 yamaze kwigarurira igice kinini cyane cy'uyu mujyi wari usanzwe ukontororwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Andi ibi bice biri bimwe mu bice bikomeye cyane bibarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba bose bamaze kumeneshwa mu MA23 iri gukora ikimeze nkaho ari ugukura mu nzira isa naho ikiriyaringa ibice yamaze gufata kugira ihashyire defense ikomeze kwa advancinga, mu gihe ingabo z'abarundi nabo bari gufatikanya bagaragaye basa naho barimo barasohoka mu mujyi ndetse abandi bahungira mu bice bisa naho byitaruye ibyaberagamo imirwano. Ibi byongera kugaragaza ko igisirikare cya MA23 gahunda gifite isa naho ari gahunda ikomeye cyane yo kwa advancinga. Aba basore b'intare za Sarambwe bakomeje gukora ibitendo karahabutaka. Ubu tuvugana intare za Sarambwe ziri neza katikati hano ku mujyi wa Uvira, ariko ntabwo uyu mujyi urafatwa nk'uko bigenda birigaragara, ahubwo abasore bamaze kuwinjira cya gitutu ndetse no kwegera pureshi ikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Hagaragaye imodoka zigera kuri 4 z'igisirikare cy'u Burundi zipakiye abasirikare, bivugwa neza ko bafashe umwanzuro wo kwimura ibirindiro byabo kugira ngo baze guhunga MA23. Ibi kandi byakozwe nta masasu abayeho, ibyo benshi bavuga neza ko ingabo z'u Burundi nazo ziri gushaka kumera nkaho ziri kwikiza uru rugamba, kuko ingabo z'u Burundi noneho ziri gusubira inyuma zitarasanye nyuma yo kubona neza ko zugarijwe igitutu cyamaze kuzigeraho, ko MA23 iziri hafi ndetse ikomeje kugenda izigenda runono. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi, inkuru zivuga neza ko rwose bagaragaye burira amakamyo ya gisirikare basa naho bari guhunga, maze bigaragara neza ko MA23 mu by'ukuri kwigarurira uyu mujyi nanone bitakongera kugorana mu gihe yabifata nka initiative ikomeye cyane yo kongera kwinjira muri uyu mujyi bakawigarurira. Ariko kandi hakomeje kugenda havugwa ikimeze nkaho ari ubujura budasanzwe buri gukorwa n'izi ngabo z'umutwe wa Wazalendo ndetse zikomeje kugenda zihangana n'abaturage. Abaturage bo kuri ubutaka basa naho bamaze kugenda bashira ubwoba kuko barimo barahangana ku buryo bukomeye cyane n'izi Wazalendo zirimo zigerageza kubasahura ibyo twakita nk'impamba, kuko bamaze kubona neza ko amazi atakiri yandi. Wazalendo iri kuri pressure ku gitutu karabutaka, ibigaragazwa nuko yamaze kugenda isubira inyuma. Abarundi babibonye nabo bati natwe tugakizwa n'amaguru. Ninde uri buze guhagarika MA23 muri ibi bice ko bisa nkaho ibintu byahindutse? Abajenerali bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi ndetse no mu gisirikare cya leta ya Congo bakomeje guhamagara ibyombo, amatelefone birimo biracicikana binyuranamo amabwiriza mashya ku bakamandazi, ariko bisa nkaho nta gishya biri gutanga kuri izi ngabo za leta ya Congo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Icyatumye bamwe bafata umwanzuro wo kwisubirira inyuma bakarekura bimwe mu birindiro bari bafite ndetse bakabirekura nta n'amasasu avuze, ahubwo ari ubwoba n'igitutu MA23 yamaze kugenda ibegereza ndetse ikabikora ndetse mu buryo navuga ko ari uburyo bukoranye ubwenge budasanzwe. Ubu tuvugana rero nyuma y'uko MA23 natwirwaneho bigaruriye Puezero nk'igice kiri strategique mu bijyanye n'urugamba, igice ugikontorora bashobora kugira byinshi cyane akoresha minembwe, akoresha umujyi wa Uvira bitewe n'imihanda hahurira communication yaho ndetse na transport iroroshye cyane, hahurira imihanda igera muri nijya mu bice bitandukanye. Ukuvuga ko ufite Puezero aba ushobora gukomanyiriza undi uri mu bindi bice uburyo bwose bushoboka. Ibi nibyo MA23 rero kwirwanaho barimo barakora. Ingabo z'u Burundi zirimo ziracucumirwa muri ibice, n'ubundi benshi bemeza neza ko zimaze iminsi zisa naho zitabona ibyangombwa nkenerwa byose bitewe nuko kubibagezaho bisa naho bigoye. MA23 ariko isa naho ibi yabikoze ibikora nkana kugira ngo ibanze kubabaza ndetse ize kugenda ishyira ku gitutu ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Congo ndetse n'ingabo z'u Burundi
Burundi muri rusange. Inkuru rero zikomeje kugenda zicicikana zigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje kugenda gishyirwaho imbaraga z'umurengeranama 23 mu gihe iki gisirikare gifite icyo twakita nkaho ari esheki ikomeye cyane mu bijyanye no kurwana mu kirere. Indege z'intambara zisa naho zangijwe izitarahanuwe, igisa nkaho ikirere cya Kisekedi gisa naho kiri kuba kirifuri, ndetse ibituma 23 ikomeza kugenda yisanzura. Benshi bemeza neza ko ubundi uru rugamba ruba rwararangiyemo 23 yarafashe ibice byose, ahubwo byagiye bizitirwa n'ibitero by'indege y'igisirikare cya leta ya Congo byatumagamo 23 isubika ibice byo gufata ndetse ikagenda irwana n'izi ndege, dore ko ni nyinshi zamaze kugenda azihanurwa. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi bahabarizwa bose bamaze kuvamo, ibivugwa ko 23 ishobora kongera kuhatera za mbunda nini zirasa kure nk'uko zahahoze. Ibintu rero birasa naho bitari korohereza ingabo za leta ya Congo ndetse n'abarundi, benshi bagashidikanya ku bushobozi bw'izi ngabo z'u Burundi zikomeje nazo kugenda zisubira inyuma nk'ingabo za Congo. Mu by'ukuri benshi bari kwibaza waje gufasha undi, ndetse ufasha n'ufashwa bose bakomeje kugenda bagenza umugongo, mu gihe 23 na twirwanaho bakomeje guharanira uburenganzira n'ubuzima bwabo no kubaho kwabo, bakomeje kwa advancinga. Ubu tuvugana Plaine Ruzizi, Bijombo, Kabunambo n'ibindi bice bitandukanye. Ubu 23 yatangiye kuhagera amajanja, ibimenyetso bigaragaza neza ko bisa nkaho umupangu wa General Makenga Emmanuel ukomeje kugenda usa naho uri kugerwaho. Inkuru zikomeje nanone kugenda zicicikana mu binyamakuru rutura byandikira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inkuru zisa naho ari propaganda, ariko ukuri ko kwamaze kugaragara nuko izi nkuru bari kwandika ziri kuvugwa ko igisirikare cya leta ya Congo ngo kiri guhangana na 23 rwabuze gica, mu gihe abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje gutanga inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi kiri gutsindwa cyane, ndetse n'izi ngabo za leta ya Congo bakomeje kugenda bagarikwa ku buryo bwa danje ndetse uburyo butari busanzwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kuvugwa inkuru nyinshi cyane hano muri ibi bice, aho 23 yamaze kugarura imbaraga ndetse n'ibimeze nk'ahari ibirindiro, ibitwaro biremereye cyane byose byamaze kugezwa muri ibi bice. Ariko kandi sinabura kukujyana neza hafi n'umujyi wa Goma, ubwo twasimbutse twigiriye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho twari duherereye muri Kivu y'Epfo, aho ibintu bisa naho bitoroshye cyane. 23 iri kugenda ikubura ishyira ku bintu ku murongo. Ubu tuvugana mu birometero bigera kuri 20 ni kure cyane uturutse mu mujyi wa Goma, humvikanye amasasu bivugwa neza ko ari abawazarendo ndetse na FDLR bari bagerageje kugaba ibitero shuma ngo baze gusahura abaturage, dore ko kwigerera kuba bagana mu bice by'uyu mujyi bisa naho bigoye, ariko bivugwa neza ko basubiranyemo ubwabo batangira kurasana, ibyaje gutuma 23 ku burinzi iza guhita imenya amakuru ko hari abatangiye kwinjirira abaturage, niko kugenda ndetse hatangira kubaho imirwano, kurasana bitamaze umwanya munini, ariko bivugwa neza ko 23 iri kugaragaza ko iri mu bice byose, ndetse ibice bituyemo n'abaturage byo ikabyibandaho kurusha. Inkuru zikomeje gucicikana ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya. Ubu tuvugana rwabuze gica, umunyamerika n'umufaransa ndetse n'umushinwa, ninde uza gutsindira iri soko? Ninde uza gukomveka Kisekedi ko nawe yakomeje kugenda aryama ahindukira? Amambere leta zunze ubumwe za Amerika iti twasinyanye amasezerano yo gukorana, nyamara ukomeje kugenda uturerega. Ubufaransa buti tumaze imyaka igera kuri 4 hano, dufite byinshi tugomba gukorana, nitwe twamwe dukorana nawe. Abashinwa bati ibi birombe ko ari twe tubirimo, ko dusanzwe dukorana n'iyi leta ndetse tukaba turi gukorana na 23. Ninde wababwiye ko iri soko twarivamo?
ibi byose bikiyongeraho ko ibi bice Tshisekedi abagendaga biri mu bice M23 ikontorora bikaza kugenda bihumira ku marari. Benshi baribaza uko Tshisekedi ari buze kumanajinga iyi situation arimo itamworoheye na gatoya nk'uko bamwe bari kugenda babigaragaza, ariko abandi nabo bakavuga neza ko Tshisekedi n'ubundi ibi bice nta bya kontorora bishobora kugorana kugira ngo aze kugira umwanzuro abifataho, ndetse nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo muri ibi bice barameneshejwe nta n'abari hafi aho. ubu M23 irimo irakontorora ibirombe byose ndetse n'amakampani y'abashinwa acukura amabuye akanayatunganya niyo bakomeje kugenda abakorana, mu gihe aya mabuye ariyo bivugwa ko akomeje kugenda akora ibikorwa remezo bitandukanye ahangaha kuri ubutaka bwa Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje kugenda hagaragara ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa na M23. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni umuyobozi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hamwe na mugenzi we Son Excellence nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva. Ubu tuvugana abagabo basa naho bicariye intebe ishyushye, pressure y'igitutu gikomeye cyane, by'umwihariko noneho kuri perezida w'u Burundi we benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mugabo nacunga nabi ashobora kuza kwisanga yafashe imwe mu myanzuro inakakaye inakomeye ayikoreshejwe n'iki gitutu. Ubu tuvugana ubutasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwamaze kuvumbura amakuru ko M23 na twirwaneho bamaze kugota ndetse bidasubirwaho ingabo z'abarundi, ariko bakabikora mu ibanga. Bisa nk'aho ingabo z'abarundi zari ziri mu bice byegereye Mikenke mu birometero bitarenze 3-4 ndetse na za Puezero, biriya bice bose bamaze gugotwa mu buryo bw'ibanga. Ubutasi bw'igisirikare cya leta ya Congo bukimara kubimenya bwamenyesheje abakuru b'ingabo muri leta ya Kinshasa, nabo bamenyesha perezida y'iki gihugu cya Congo Tshisekedi, niko guhita hamagara uwo yita best friend we hakurya za Bujumbura na Gitega, amubwira neza ko amazi atakiri yayandi. Ubu tuvugana rero haravugwa igisa naho ari ubwira kabiri ku ngabo z'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane iri kuri ubutaka w'iki gihugu cya Congo ku ngabo ze. Noneho ubusanzwe bivugwa neza ko yari amaze iminsi yaramenyereye kwakira inkuru z'abapfuye ndetse n'abafashwe mpira, ariko noneho aba baracyahumeka, ariko basa naho bamaze kugotwa, ndetse byagaragaye neza ko n'itumanaho ryabo rishobora kuba ritakiriho neza ngo baze gusaba ramforo bimenye ngo iraza kunyura hehe, backup ishobora kuza kubakura muri aya matsa. Ese biragenda bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yahise ahamagara abakuru mu ngabo ndetse bahita bakora inama y'igitaraganya, ariko itigeze ibona na kimwe mu bisubizo bishobora kuza kurokora abasirikare bamaze kugoterwa kuri ubutaka. Ikigaragara nuko perezida w'igihugu cy'u Burundi we yahise akora icyo benshi batunguwe nacyo cyane, kuko n'ubundi gutera imibare akabona kohereza abandi basirikare ngo bajye gukora nka backup kwa bariya nabo bashobora kugwa mu mitego, kuko bisa naho hari amakuru badafite, ndetse bigaragara neza ko igisirikare cy'u Burundi kitari kigiye gukora ibitero bimeze nk'ubwiyahuzi, basi ngo bazana amabombe barase muri ibi bice, n'ubundi abasirikare babo nibo bashobora kuhagwa, niko nibo bagotewe muri ibi bice. Igikurikiyeho ni ukwiyambaza Imana ngo igire icyo yakora. Ako kanya yahise ahamagara abakozi b'Imana babiri bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Akanya k'amasengesho ubwo ngo kaba karatangiye kwiyambaza Imana ngo hagire icyo yakora, nk'uko byakomeje kugenda abivugwa. Ariko kandi uko basenga ni nako hakurya abanyamurenge nabo basenga ngo Imana yongere kubagabiza abanzi babo. None ninduza kumvwa ko bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zamaze kugotwa mu buryo budasubirwaho, kandi M23 na twirwanaho bigasa naho nta mbabazi bafite na nkeya. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi biraza gukemuka bite? Ese Imana iraza kumusubiza maze ibone aba basirikare yakongera kubakira? Byose ni ibintu tugomba kwitega, ariko ntago byoroshye, kuko bisa naho n'ubundi n'uwasenga bisa nkaho abanyamurenge baherereye mwa biriya bice amasengesho yabo amaze igihe kinini cyane, ashobora kuza kuba ariyo yakora, ndetse akaza kugaragaza imbaraga zayo nyine nk'uko bakomeje kugenda babyivugira. Aba bakomeje kugenda bavuga neza ko ubwoko
bwaba ari ubwoko bwahawe umugisha. Abagerageza kubica nibo bakomeza ngo kugenda bahura n'ibibazo. Ibintu birakomeye rero. MA23 ikomeje kugaba n'ibindi bitero bitandukanye mu bice bya Baraka, ntago byoroshye aho irwangana na FDLR.